Amen, amen. Amen, amen. Siasikia Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo niko na somo inasema yashike maagizo. Ndio somo ambalo nitaanza kuongea siku ya leo, ikisema uyashike maagizo. Ukikumbuka kitu ambacho balituhubiri kutarehe ya kwanza, usiku ya makesha walituhubiri juu ya ni mwaka wa Seti. Amen. Balaza kutuhubiri juu ya mwaka wa Seti, mwaka ambayo Mungu alianza kuitwa tena. Siku ambayo Mungu alianza kuitwa tena. Na bakatutamkia baraka kwa siku hile. Lakini siku ya leo nataka niongee kwa ajili ya kuishika maagizo. Na utaanza kuangalia vizuri kila kitu ambacho Mungu anaachilia, kwa kila baraka ambayo Mungu anaachilia juu ya mwanadamu. Kuna maagizo inabidi mwanadamu aanze kuishika ili kwamba baraka ifikie mtu. Amen, amen. Utakumbuka wakati Mungu anatengeneza mwanadamu, kuna maagizo ambayo aliachilia juu ya mwanadamu. Na kila agizo Mungu aliachilia juu ya mwanadamu, utakumbuka wakati Mungu anatengeneza Adamu, alimfanya kuwa mtawala juu ya dunia. Na akamupatia maagizo, akamwambia kwamba pamoja na kwamba utakuwa baraka, pamoja na kwamba utatawala dunia yote nzima, lakini agizo Mungu anakupatia uishike mti mbili ya bustani, mti mbili ambayo inakaa ndani ya bustani ya Edeni usiiguse. Ile sio yako. Ni moja katika maagizo Mungu alianza kuipatia mwanadamu. Pamoja na kwamba mimi Mungu ninatia roho yangu ndani yako, lakini nakupatia maagizo ili kwamba ile roho ikae ndani yako, uishike tu kile kitu ambacho nitakupatia. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, sura yake ya 7 na mstari wake wa 14. Kama papa badilisha na wapata, hazo patusomee. Lakini acha nipasome. Tupasome pote eh? Fungua Biblia tupasome shie wote kwa pamoja. Nasema mara 3 shie wote tunasoma kwa Kiswahili. Kama kwa Kiingereza soma tu. Haleluya. Kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, sura yake ya 7 mstari wa 14. Kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 7 na mstari wa 14. Sikia kitu ambacho Mungu anaanza kuongea. Ile mstari wa 14 inashuhudia hivi. 14 ndio nisome pale. Ikiwa watu wangu, sikia kitu ambacho Mungu anaanza kuongea, walioitwa kwa jina langu, watajinyenyekesha, watakapojinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso, na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni, na kuwasamehe dhambi yao, na kuiponya nchi yao. Amen. Napenda utie roho yako katika hii andiko ambalo Mungu anaanza kuachilia kwa ajili ya Israeli. Amen, amen. Mungu anaambia Israeli, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Na utagundua kwamba hao watu ambao Mungu iko naita ni taifa ambalo Mungu alilipenda, na taifa ambalo Mungu alitamani akuwe karibu nao. Ni taifa ambalo Mungu anaanza kutangaza kwa jambo la kwanza, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kunitafuta uso. Na hawaiti kwamba ni watu wa shetani, lakini anawaita ni watu wangu walioitwa kwa jina langu. Manake hawa watu ni watu ambao wanatembea kwanza na status yangu mie Mungu. Ni watu ambao mimi Mungu niliwachagua nikawatia katika hema langu. Ni watu ambao hawa watu ni walibatizwa kwa jina langu. Sikia kitu ambacho Mungu anaanza kudeclare. Anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kunitafuta uso na kuomba. Napenda uanze kuelewa kitu ambacho Mungu anaanza kuongea. Hapa ni Mungu iko anaongea na Sulemani, wakati ambapo Sulemani alisogea mbele ya Mungu na kuomba kwa ajili ya Israeli. Asa wakati iko naomba mbele ya Mungu, Mungu anaanza kumupatia maagizo. Mungu anaanza kumupatia maagizo ambayo ataifuata. Na utaanza kugundua vizuri sana katika hii andiko, Israeli ilikuwa na shida mbili. Shida ya kwanza Israeli ilikuwa nao ni shida ya moyo. Na shida ya pili Israeli ilikuwa nao ni shida ya nchi. Manake moyo ilikuwa ndani ya shida, na roho na nchi pia ilikuwa ndani ya shida.
Asa wakati Sulemana anaingia mbele ya Mungu kwa ajili ya Mungu aiponye nchi na roho, anaanza kuwapatia kwanza maagizo watakaoyafuata ili kwamba Mungu aanze kutenda kazi. Haleluya. Na napenda uanze kuelewa kila kitu ambacho Mungu anaachilia juu ya mwanadamu kinakuya na maagizo. Amen. Kila baraka ambayo Mungu anaachilia juu ya mwanadamu kinakuya na maagizo. Manake Mungu akiachilia kitu kama hauyashiki maagizo, ni rahisi sana shetani akaichukua, kwa sababu wakati ambapo shetani anakuya kwa ajili ya Adamu, kwa ajili ya mwanadamu wa kwanza, kitu ya kwanza alianza kupigana nacho na ile maagizo ambayo Mungu alimpatia. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Niko nafundisha, napenda tuelewe, na napenda tuelewe kitu ambacho Mungu anapenda kuongea hii mwezi wa kwanza. Ni Sunday ya kwanza ya hii mwaka. Napenda uanze kuelewa kitu ambacho inabidi utembee nacho, na ikiwa litutamukia baraka tarehe 1, inabidi pia maagizo yaanze kutembea. Haleluya, haleluya. Na ikiwa unataka baraka ya Mungu ikufuate, Mungu anapenda kwanza uishi kile kitu ambacho ataongea pamoja nawe. Amen, amen. Amen, amen. Napenda uanze kuelewa. Sikia kitu Mungu anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, watu wangu walioitwa kwa jina langu. Iko nasema this is my people. Hawa ni watu wangu. Hawa watu wakifika mahali wanawaita ni watu wangu. Wakifika mahali wanawaita watu ni watu waliokoka. Aongee kwa habari ya mwanadamu ambaye asiyemjua Mungu. Anaongea kwa habari ya mwanadamu ambaye Mungu alimuita, Mungu alimchagua, na Mungu akamutia ndani ya hema lake, na Mungu akamutia ndani ya kanisa lake, akamupatia jina. Anaanza kuongea, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekesha. Wakati anaongea watakapojinyenyekesha, means iko na watosha mahali ambapo waligeukia na kusema kwamba sisi tunaweza. Watakapojinyenyekeza na kuziacha njia zao mbaya, watakapojinyenyekeza na kuomba na kunitafuta uso. Haleluya, haleluya. Ugundue vizuri sana hapa Israeli, Mungu anaongea, manake Israeli walikuwa walishaacha njia ya Mungu. Manake walikuwa tena wamtafuti Mungu. Walikuwa tena hawapendi tena kumuita Mungu. Walikuwa walishaacha uso wa Mungu. Manake uso wa Mungu ulikuwa tena huko pamoja nao. Amen, amen. Na hii ni hatari sana wakati mwanadamu anatembea kama hana uso wa Mungu ndani yake. Ni hatari kubwa sana. Sababu wakati ambapo utatembea na uso wa Mungu hauko pamoja nawe, ni rahisi sana shetani akaiteka roho yako. Ni rahisi sana shetani akachukua kile kitu ambacho Mungu alipanga Mungu alipanga wewe utembee nacho. Kwa sababu wakati ambapo tunatembea na hatuna uso wa Mungu katikati yetu, Mungu akuwaki pamoja nasi. Maana kila kitu ambacho kinaweza kikatokea juu ya roho ya mwanadamu, juu ya kila kitu cha mwanadamu, Mungu iko mbali nawe, kwa sababu uso wake hauko pamoja nasi. Amen, amen. Kwa maana utagundua nyimbo moja inaanza kuimba, inaomba uwepo wako uwe pamoja nasi. Wakati mwingine Musa anafika mahali, kitabu cha Kutoka sura yake 14. Kutoka sura yake 14, Musa anaanza kuongea eti ikiwa utembee pamoja nami, usiniruhusu nitoke hapa. Ikiwa uwepo wako iko naongea kwa habari ya uso wa Mungu, ninapenda kwanza uso wako uanze kutembea pamoja nami. Kwa maana nikitoka mahali hapa bila uso wako sitafika mahali popote pale. Haleluya, haleluya. Sikia, na kuziacha njia zao mbaya, na kuziacha njia zao mbaya, nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Haleluya. Utagundua shida kubwa ambayo Israeli walikuwa nayo katika hii andiko, ilikuwa ni njia zao zilikuwa ziko pamoja na Mungu. Amen, amen. Ni njia.
zilikuwa ziko pamoja na Mungu. Napenda unitege masikio vizuri. Kuna kitu ambacho napenda ukielewe vizuri na utembee nayo katika hii mwaka. Kitu kinaitwa uyashike maagizo. Asa Mungu anaanza kuongea, ikiwa mtaziacha njia zenu. Ikiwa mtaziacha njia zenu, nitasikia toka mbinguni. Utagundua wakati mwingine Mungu anaanza kuongea kwa habari ya Israeli. Anawaambia watu wangu wanaangamia kwa kuikosa maarifa. Manake Mungu anaanza kuongea, ikiwa nitatembea pamoja nami, jambo la kwanza inabidi mtembee nayo ni maarifa ambayo mimi Mungu nitawapatia. Wakati mwingine Yesu anaongea, wakati mwingine Yesu anaongea, watu hawa wananiheshimu kwa midomo, lakini njia zao ziko mbali na mimi. Asa Mungu anaanza kuambia, ikiwa mtaziacha njia zenu, nitasikia toka mbinguni, nitaisamehe nchi yenu na kuiponya mioyo yenu. Manake wakati ambapo hatutakubali kurudia chini ya Mungu wa roho, Mungu hawezi kufanya kazi yoyote. Let me tell the truth. Acha nikwambie kweli. Kila kitu ambacho Mungu aliachilia juu yako na kila kitu ambacho wachungaji walitangaza juu yako, shetani alikuwa interest. Shetani alihusika nacho. Kila baraka ambayo unatembea nayo, ambayo Mungu aliachilia juu yako, usisahau hiki kitu. Shetani naye alihusika nacho. Ikiwa walitangaza baraka yoyote juu ya maisha yako, shetani naye alifurahi pamoja nawe. Na ikiwa shetani alifurahi, jambo la kwanza anaanza kupigana na ile roho ya mwanadamu ni kuondoa, ni kukufanya roho yako na akili yako ikiwe nzito, kwa sababu akiifanya moyo wako kuwa mzito, hautasikia kile kitu ambacho Mungu ataachilia juu yako, kwa sababu hataki mwanadamu asaksi. Amen. Mungu naelewa. Mungu naelewa. Haleluya, haleluya. Njia zetu ziko chanzo. Njia zetu ziko chanzo. Wakati mwingine unaingia mbele ya Mungu na kuanza kuomba jambo na unaona Mungu hatendi, chunguza kwanza njia zako. Uchunguze kwanza ni wapi nimekosea, ili kwamba Mungu asitendi. Ni kweli nina haki ya kupata, ni kweli nina haki ya kupokea, ni kweli nina haki ya kuigusa na kutembea na baraka za Mungu, lakini ni wapi nimekosea? Ndio kitu ya kwanza inabidi utembee nacho. Ni wapi nimekosea? Watu wangu wameangamia kwa kuikosa maarifa. Hawa ni watu wangu walioitwa kwa jina langu. Hawa ni watu wangu, mimi Mungu niwapenda. Hawa ni watu wangu, mimi Mungu nimewachagua, lakini kitu kimoja walichonacho, hawana maarifa. Na wakati mwingine Yesu anasema, na uzima milele ndio huu, wakujue wewe. Na ile maarifa ni ya kumjua Mungu, ya kuijua njia za Mungu, njoo wamekataa. Na anasema, na kwa sababu mmenikataa mimi, na mimi nimewakataa nyinyi. Haleluya. Maagizo ya Mungu. Maagizo ya Mungu. Ni kweli unaipenda baraka, lakini penda pia maagizo. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tuko wapatia mkono juu. Kama tuko wapatia mkono juu. God bless you. God bless you. Tukihitaji Mungu ashuke kwenye taifa letu, kwenye kanisa letu, uyashike uyashike kwanza maagizo. Kwa sababu kila neno la kinabii linapotolewa linakuja pamoja na maagizo. So mimi sikuwa interest sana na kitu kinaitwa unabii, na kwa interest sana kuhusu kitu kinaitwa maagizo. Kwa sababu katika hali ya maagizo, tukishika tu maagizo ya Mungu na kutembea na maagizo ya Mungu, manake Mungu ana urahisi wa kushuka, kwa sababu ndani ya maagizo ya Mungu ndio mahali ambapo Mungu anakaa. Maana ndani ya maagizo ndio mahali ambapo roho ya Mungu inakaa. Roho ya Mungu haikai ndani ya unabii, lakini inakaa ndani ya maagizo ambayo ilikuja nyuma ya unabii. Manake nyuma ya baraka yote ya Mungu inakuja na maagizo. Haleluya. Anasema aaminie na abatizwe. Aaminie
nabatizwa. Katika kuamini, manake kuna maagizo ambayo tuliishika kwanza. Kuna neno tulilisikia kwanza, kisha tukaamini, tukabatizwa. Manake tukibatizwa pasipo maagizo, tunaifanya kazi bure. Haleluya. Kama tunabatizwa bila maagizo yote ambayo tuliisikia kutoka Mungu, manake tunafanya kazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maagizo ya Mungu. Maagizo ya Mungu. Nikoro unapenda Mungu ashuke. Je, unaishika maagizo? Je, unakubali maagizo ya Mungu? Je, unatembea na maagizo ya Mungu? Je, unatembea na roho ya Mungu? Acha tusimame. Tuombe Mungu.